O Coliseum da Coruña presentou un aspecto espectacular estes días para vivir con intensidade a Copa do Rei, unha competición que demostra ano tras ano que ten o mellor dos formatos para a Copa. Onte Obradoiro fixo vibrar a bancada do recinto herculino. Ambiente de festa para apoiar ao representante galego nesta competición. O último dos encontros de cuartos de final viviuse con auténtica paixón. Non faltou, por suposto, o tradicional miudiño entoado polos afeccionados do conxunto santiagués. El partido que pierdes por 2 se decide por muy pequeños detalles. Hay 2 o 3 acciones consecutivas en las que estamos solos para tirar. No metemos, sin embargo Hanga nos mete 2 triples sobre la bocina. Bueno, pues los 2 tiros libres finales, como habéis visto. Bueno, podríamos estar así hablando de cada jugada de los últimos 5 minutos, ¿no? Pero bueno, felicitar al equipo por el esfuerzo enorme, que han demostrado que no son unos comparsas, que en este caso ser el equipo anfitrión hemos demostrado que podíamos competir, lo hemos hecho. Y nada más, felicitar al club, a la afición y a todos los que han estado aquí apoyándonos. Que pouco faltou. O Obradoiro estivo a piques de dar outra gran sorpresa nesta Copa. Os tiros libres foron decisivos ao final e o Baskonia acabou gañando o encontro. Un partido no que o equipo santiagués deixou claro desde o principio que non renunciaba a nada. A posta en escena do Obradoiro foi espectacular. Unha tolemia de inicio nun partido histórico para unha entidade que cumpre 45 anos. Nun visto e non visto parcial de 6-0. O Coliseum era o Sar multiplicado por 2. A festa durou 2 minutos. Baskonia endureceu atrás e adianta topou a Fabián Casere e a Hanga. Volteou o resultado para irse aos 14 de diferenza. O Obradoiro recuperouse no final do segundo cuarto. O descanso 30-35. No terceiro houve un momento que marcou o desenvolvemento do choque. O Obradoiro roubou atrás para culminar a xogada cunha tripla de Bencio. Atronou o si se pode. E o Baskonia entroulle certo canguelo. O encontro era grande na cancha e na contorna. Así se chegou aos 3 minutos finais. 3 minutos que se viviron así na pista e na arrancada. Magraz anotou o 70-67 para o Obradoiro. Hanga 6 triplas e Adams voltearon o resultado. 70-75 para o Baskonia. Derradeiro minuto de infarto. Alex Brown anotou a canastra do camiño da ilusión. Desde o ceo do Coliseum vivimos coa afición do Obra o desenlace. 3 segundos para o final. Tiros libres para Wacinski. O polaco fallou o primeiro e anotou o segundo. Cando tirou a fallar, o mundo ao revés. A maldición do anfitrión é dun equipo que sabe como nadie o que sufrir, eso sí, sempre acompañado por unha maravillosa afición.